Imigwano yahereye amasaha ya mu gitondo hagana saa mbiri n'igice ihereye aho bita kuri Gongwa, kuko Aduyi yari yateye aturutse inzira nyinshi cane. Muri Minembwe naho abaturage bakomeje ibikorwa vy'amajambere, gusa umwanzi nawo uyu munsi yagiye agaragara mu bice bitandukanye. Nimba ari iryambere ubanye natwe turagusaba ko wakora subscribe kugira ngo uzoze ubasha kubona amakuru y'ingenzi kandi uyabonere ku gihe. Muri studio muri kumwe na Master Fred nugiye kubagezaho izi nkuru z'uyu munsi wa none. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu ya mu gitondo, nuko ku ndondo ya za Bijombo hakomeje kugaragara umwuka mubi. Gusa ntibyatinze agana saa mbiri n'igice za mu gitondo z'uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025, igitero ca FARDC ku bufatanye na Wazalendo bagavye igitero mu mihana ituwemo abanyamurenge. Ahagana saa mbiri za mu gitondo ko tubikesha abaturage batuye muri kano gace ka Bijombo, nibwo igitero ca Wazalendo bafatanyije na FARDC bagavye ibitero aho bita kuri Gongwa. Iki gitero kikaba caragaragaye ku itariki 13 z'uku kwezi turimo, ubwo abaturage bari bavuye za Mitamba baguye mu mutego cyangwa se muri ambushe yatezwe n'iri huriro rya Kinshasa, FARDC, Wazalendo ku bufatanye ndetse n'abasirikare b'u Burundi babasha kunyaga abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bafite imiti ndetse n'ibikenerwa by'ibanze nk'amasabune n'imyunyu n'isukari. Kuko n'umuntu tubikesha abaturage bo muri kano gace baravuga ko abantu babashe kwambugwa ibyabo ndetse barakubitwa cyane, ndetse bavuga ko bakiriye ahamana, ariko umwanzi yari afite gahunda yo kubajana ari imbohe. Gusa yabajanye ifaranga, abajana ibikoresho ndetse abakora n'itoteza, ariko nyuma baza kubarekura. Iki gitero n'ubundi cyakomeje kugenda kigaragara ku misozi itandukanye yo muri bice bya Bijombo, aho ku munsi w'ejo bagaragaye n'ubundi hafi na Gongwa. Uyu munsi wa none akaba aribwo batangije kurasa amasasu ndetse arimo n'imbunde zikomeye. Abaturage n'ubundi batuye muri kino gice ca Bijombo bavuga ko iki gitero bamaze kukibona, abaturage babaje abasirikare b'u Burundi bafite ika hafi na Muramvya kwijimbo, bababaza amakuru y'iki gitero, baravuga ati abazalendo, aba ni abazalendo na FARDC twe ntabwo dufatikanyije nabo, nayo mpamvu mutabemerera ngo binjire mu muhana mutuyemo kuko ntituzi ikibagenza. Gusa ibi babivuze kugira ngo kino gitero nikiza kwangiriza ibintu batavuga ko bari bafatikanyije n'aba basirikare b'u Burundi. Ntibyatinze n'ubundi iki gitero carimwo Wazalendo na FARDC bakomeje n'ubundi badivasinga baza aho bita mu Rushimisha, aho ngaho ni hafi na Muramvya. Abaturage bahita batangira guhunga, nibwo abahungu batwirwaneho bahagurutse baravuga ati uko bimeze kose ntabwo twemera ko umwanzi ashobora kuza ngo yinjire mu muhana atwicira ababyeyi turimo tubireba. Abasore bahise bagarara ku marembo y'umuhana. Ikindi gitero n'ubundi cakatinze kija ku Muramvya aho bita mu Basegege, aho ni Muramvya hafi no kwijimbo cyangwa se bita ku centre, naho n'ubundi imbunde zatangiye kuhavugira, ari nabwo abasirikare b'u Burundi kubwo gushaka gusa kwerekana ko batari kumwe n'ico gitero, ariko bigaragara neza bose puci cyangwa se umukino baza bawukinana, nibwo nabo bataye gushinga imbunde barasa hejuru baterekeza n'ubundi aho umwanzi yaraturutse. Gusa twirwaneho cyangwa se abaturage bari muri kano gace n'ubundi bakomeje gusubiza abo banzi inyuma, nubwo uwo mwanzi yari afite imbunde ziremereye ndetse yateraga n'amabomba menshi cyane, ariko abaturage baje kwirwanaho n'ubundi ibi bitero byose baza kubisubiza inyuma. Imirwano yaje kugeza mu masaha ya saa saba, aho ni saa saba za Kinshasa, nibwo imirwano yaje guhagarara, umwanzi asa nkaho asubiye inyuma. Gusa cari igitero gikomeye cyane ciyamiriraga kivuga ko gikeneye kurandura M23 na twirwaneho ikorera muri kiriya gice ca Bijombo, ndetse bavuga ko bagenda bakubura inzira yose kugeza bitse
aho bise za Gipupu, aho ngaho ni muri Mibunda. Gusa abaturage n'ubundi bakomeje kubwira ingabo z'abarundi koko niba mutifatikanyije n'iki gitero cyangwa se n'aba banzi baje kuturimbura, nimugende mubarase n'ubundi dore ko bari haruguru y'imihana yacu taho bigeze baja. Ibi igisirikare cy'u Burundi ntaco cigeze kibivugaho, cakomeje n'ubundi kwigumira mu maka yabo nyuma gusa yo kurasa izo mbunde barasa hejuru. Ibi ngibi abaturage bakaba bakomeje kuvuga ko bisa no kubajijisha cyangwa se abarundi byo bari gukora hariya ari ukwikinisha cyangwa bashaka se kudistrere aho mu bwoko bw'abanyamurenge babereka ko bari kumwe, ariko umwanzi yaza kubarasa bakifata ntibagire ico bakora. Rero mu Cabijombo nuko byifashe. Andi makuru n'ubundi reka tuze kuyakomereza muco hagati. Muco hagati naho hakomeje kuvugwa ishingwa ry'amaka cyangwa se kuranforce ingabo z'u Burundi zikomeje kwagura ibirindiro byabo muco hagati, aho bavugwa ko hari izindi batayo zibiri zishobora kuba zambutse ziva mu Bijombo zija muco hagati, aho bita za Nyamara ndetse na Mikarati na Gitasha na Kigazura no Kuwingwa, ngo aho hose leta ikaba n'ubundi kugufatanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda ngo bagura cyangwa se bongera umubare w'ingabo muri ibyo birindiro bari bashinze mu kwezi gushize. Andi makuru dufite nuko n'ubundi Minembwe nayo kuri none amahoro ni yose, abaturage bakomeje gukora imirimo yabo y'ubworozi ndetse no guhinga, ndetse n'abanyeshuri nabo bakomeje kuja ku mashuri. Gusa nubwo bimeze gutyo, umwanzi n'ubundi nawe ntabwo ari kure cyane. Reka twibutse abadukurikiye ko uyu munsi icumweru gishize imirwano aho yabereye za Gwisakuku, ikaba yari imirwano ikomeye cyane ubwo abasirikare b'u Burundi n'abazalendo na FARDC bagavye ibitero kuri Twirwaneho ibasha kubavugutira umuti ibaheza ishuri. Kugeza uno munsi wa none hagasa nkaho hari hagituje, ariko kandi n'ubundi umwanzi ari kuri point zero. Urumva ni hafi na Gwisakuku, undi mwanzi n'ubundi ari kwa Murima ko twababwiye amakuru yacu ya kare. Bakomeje gupanga aho bita kuri Mugera, bakomeje kwapangira imirimo yo kuza guhungabanya umutekano wa Minembwe. Ndetse n'ubundi ikindi gitero kiri kuri Babengwa naco niho gikomeje kwitoreza naco gishaka uburyo cazatera Minembwe yepfo cyangwa se gitera Minembwe giturutse mu burengera zuba. Rero umunsi wa none nuko imurenge bwije bimeze, tukaba tubasaba ko mwakora subscribe nimba muri basha muri studio za Ndiwacu TV. Andi makuru tuzabagezaho ejo mu gitondo tubabwira uko akarere kazutse. Mwari kumwe na Master Fred. Mapambano yamekwisha, amani na usalama kwetu sote, kwani hakuna mtu aliyechagua mali alipozaliwa. Tutaishi pamoja kwa mema au mabaya. Mapambano yamekwisha, amani na usalama kwetu sote, kwani hakuna mtu aliyechagua mali alipozaliwa. Tutaishi pamoja kwa mema au mabaya. Mapambano yamekwisha, amani na usalama kwetu sote, kwani hakuna mtu aliyechagua mali alipozaliwa. Tutaishi pamoja kwa mema au mabaya. Ole wako jijini Uvira, ole kwenu wazalendo. Bahati mbaya kwa jeshi la Burundi, ninyi muko nini? Mbele ya simba ya Bijabo nyie ni nini? Ni mbele ya simba ya Sarambwe mikono juu ama mupotee kwa dunia. Ole wako jijini Uvira, ole kwenu wazalendo. Bahati mbaya kwa jeshi la Burundi, ninyi muko nini? Mbele
mbele ya simba ya Bijabonyie ni nini? Mbele ya simba ya Sarambwe mikono juu ama mupotee kwa dunia. Simameni vijana la amani, jeshi lisilo na ubaguzi wowote. Wote mupigane vita kwa nia moja, mshikane mkono na mjenge siasa nzuri kwa kila kabila lolote, ili tuishi kwa amani ya milele. Simameni vijana la amani, jeshi lisilo na ubaguzi wowote. Wote mupigane vita kwa nia moja, mshikane mkono na mjenge siasa nzuri kwa kila kabila lolote. Mapambano yamekwisha, amani na usalama kwetu sote, kwani hakuna mtu aliyechagua mali alipozaliwa. Tutaishi pamoja kwa mema au mabaya. Mapambano yamekwisha, amani na usalama kwetu sote, salama, kwani hakuna mtu aliyechagua mali alipozaliwa. Tutaishi pamoja kwa mema au mabaya. Ole wako jijini Uvira, ole kwenu wazalendo. Bahati mbaya kwa jeshi la Burundi, ninyi muko nini? Mbele ya simba ya Bijabonyie ni nini? Mbele ya simba ya Sarambwe mikono juu ama mupotee kwa dunia.